Ashimwe. Ndashimiye Imana ku munsi wa gatatu ndava mu Gatumba yarandinze accident ngeze mu Kajaga. Ukomera amashi kuri Imana yamurinze accident. Yesu nashimwe. Anje muri indwi naringwaje mwene wacu ari mu bitaro n'umukristo umushasha ngahitwa mpawe n'Imana Francine. Imana ikaba yaramukijije. Idati Yesu nahagishobora. Ukomera amashi umwami Yesu kuvyo yakoze. Yesu ashimwe. Ego nanje shimiye uhoraho kuvyo yakoze imanshi heze yavuze yuko hari abantu iguye mu gasuzuguro ikoresheje umukozi wayo. Ndayishimiye cyane mumfashe kwikomera amashi. Mu majambo make jewe naringwaye burya kwa gatanu narashinze intahe ngaha naringwaye inkorora kugeza aho bari bandungitse kuja kwipimisha kuri Foreami bambwira yuko ngo cyo bari gituntu ariko Imana narayisavye ayibwira yuko niyankura muri ako gasuzuguro zoyishimira imbere y'ishengero ego mufashe kandi kwikomera amashi. Amen. Imana yarafashwe ku munsi wa gatandatu mw'ijoro araremba rwose bamujyana ku ivuriro barapima amaraso barabura indwara amaze agataha muhira bukeye kuwa Mungu agenda gusenga ariko ku munsi wa mbere mu gitondo umwana araremba rwose mw'ijoro ryo kuwa Mungu ntibagiye ntanga telefone umukozi w'Imana avuga ati burya rero jewe umwana ararembye kandi bimeze uko natwaye kwa muganga bapimye amaraso barabura indwara n'imwe ariko aguma aremba ubushuhe buguma bugwiriye no akaca kuwa mbere akambwira we nyine acambwira ati uragenda upimishe tabona bakunda gukora indwara za infection bigatuma bagira umucamurenge ariko buke narasubije kwa muganga bongera barabura indwara ariko nashimiye Imana cyane kuko Imana yashishike kwigaragaza iyerekana umwana arakira wamurahera kandi bamubuza indwara Imana yakine yacu. Ukomera amashi Imana n'Imana nukuri nshinga n'intahe mu mama yoba ari ngaha yoba yaragiye ku buryo bwo kubyara ku rugero nukuri sinomusabati ahagarikire ngaho cyangwa arekere ngaho yumva bimuhaye uburyo kuko ndashimira Imana jewe Imana yarantetumirangira neza irangiza indwara narindwaye ntabizi burya naragiye mu bintu byo kubyara ku rugero nditeza agakoni ko mu kuboko burya ndagakuzayo Haleluya. Nashitse ngaha gushimira Imana kugukana gatogo na bidagista yabonye umuntu ariko Yesu akaba yabikoze kubata ntacyo yabaye. Imana ishimwe cyane dukomera amashi umwami Yesu. Ndashimiye Imana kandi tumusonga naringwaye mu rubavu Imana irutubahe. Amen. Nizo ntahe ngufi dushaka. Haleluya. Anje nari mfise indwara nashobora kuvuga umwanya muremure vamba aha mu Gatumba umukozi w'Imana yarasengeye ubona arakize. Amen. Nuko mukobwa wa Yesu. Nubwo gushimira Imana yashikanye hano kandi no munsi nabashimira kandi abapastori bafasha babo ngaho mu isengero. Pastori naraje arasengera ikibazo nari maze mw'iminsi ariko mushimira Imana ko iguma yinshi icubahiro kagasuzuguro nukuri Imana yagicubahiro n'abasenzi nukuri iguma ibasiga amavuta. Amen. Agasuzuguro kaheze mu izina rya Yesu. Yashimwe. Amen. Yashimiye Imana kubera uwo mwana yari amaze iminsi arwaye ahekenya ntamire agaca bicira namuzanye ngaho wa gatatu abakozi b'Imana baramukorako navuye ngaho yakiza ahubwo Imana ibahezage. Amen. Ubaraja neza wambwiye ngo yari amaze iminsi n'indari ine atagira. Mana tuyikomera amashi yakijije umwana wawe.